килә, Урай менән улы йөйем килә. Урай менән улы йөйем килә. Құтлы булһын йыйын, бердәм булһын йыйын, Ҡурайсылар килгән беҙгә, күркәм үтһен йыйын, бердәм үтһен йыйын. Амин шулай. Хәйерле көн, хөрмәтле ҡурайсылар. Һеҙҙе таланттарға бай көйөлгәҙе ерендә үткәрелгән Ҡурайсылар йыйынында күреүебеҙгә шатбыҙ. 2012 елда Рәсәйҙең 1812 йылғы Ватан һуғышында еңеүенә 200 йыл тулыуға арналған Ҡурайсылар йыйынын үткәреү тураһында ҡарар 2010 елда Ҡурайсылар съезында бер тауыштан ҡабул ителгәйне. Һәм Ҡурайсылар 2 йыл буйы тулҡынланып көткән был көн килеп етте. Мәғлүм булыуынса, 1912 елда Рәсәйҙең француз яуында еңеүенә 100 йыл тулыу айҡанлы Ҡурайсылар 26 августта Оренбур ҡалаһында һәм октябрь айында Көйөргәҙе ерендә йыйынға йыйылғандар. Бына әле килеп 100 йылдан һуң олатайҙарының традицияһына тоғро Көйөргәҙеләр бөтөн ойоштырыу мәшәҡәттәрен үҙ өҫтөнә алып, тарихи йыйын йыйҙы. Һәм хаҡлы рәүештә Көйөргәҙе Ҡурайсылар парадын асты. Ҡурайсылар союзы 1 йыл алдан уҡ 100 йылға бер тапҡыр була торған был тарихи йыйында ҡатнашырға теләүсе ҡурайсыларҙың исемлеген әҙерләй башлағайны. Ә инде парадта урындарҙа ҡурайсылар тарафынан һайланған вәкилдәр ҡатнашты. Йәғни Ҡурайсылар гвардияһы тиһәк тә була. Ҡурайсыларҙың имзалары ҡуйылған был исемлектәр тарих китабында баҫыласаҡ. Һәм 100 йылдан һуң 2112 йылда Рәсәйҙең 1812 йылғы Ватан һуғышында еңеүенә 300 йыл тулыуы айҡанлы йыйынға йыйылған Ҡурайсылар өсөн тарихи документ буласаҡ. Көйөргәҙеләрҙең исемлегендә 136 ҡурайсы. Борындан ҡурайсылары менән дан тотҡан баймаҡтарҙың исемлегендә 425 ҡурайсы. Бөгөн Башҡортостанда ҡурайсыһыҙ районда, ҡалала юҡтыр. Парадты ҡырмыҫҡалылар, бөрйәндәр, ейән суралар, Дыуандар, Ғафуриҙар, Саҡмағоштар, Федоровкалар, Дәүләкәндәр, Ушалылар, Белайреттар, Нуримандар, Сибайҙар, Благовещендар, Әдйәлилдәр, Нефтекамалар, Әлшәйҙәр, Салауат ҡалаһы ҡурайсылары, Ҡариҙелдәр, Дүртөйлөләр, Бүздәктәр, Миәкәләр, Архангелдар, Мәләүездәр, Туймазылар, Октябрьскийҙәр, Ауырғазылар, Краснокамалар, Өфө районы ҡурайсылары, Стәрлетамаҡтар, Шишмәләр, Баҡалылар, Күгәрсендәр, Күмертауҙар, Бәләбәйҙәр, Балтастар, Йылайырҙар, Өфөләр,
Хайбуллалар, Тәтешлеләр, Стәрле баштар дәвам итте. Йыйынга Хамар өлкәһенән бер курайсы, Орынбур өлкәһенән 32 курайсы килгән. Hürmetli konaklar, kaderli dostlar. 1912 yılı Vatan Hoşu'nda yengilin 2 yıllığına başlangan Kuraysylar yığının asık dep ilan edelim. Республика Халық ижады музейінің генераль директоры Майрас Алиұлы Ишбирдинді, Башқұрт сәнғат академияның Башқұрт музыкаға факультеті деканы, профессор, Башқұртстан Республиканың атқарылған мәдениет қызметкері Айрат Меңахметұлы Құбағышевті, Башқұртстан Республиканың лидер скульпторы Эльбет Меңахметұлы Құбағышевті, Тарих фәннәре кандидаты, Башқұрт дәүләт университетінің тарих факультеті, Башқұртстан тарихы һәм этнология кафедраһы ассистенты, Башқұртстан Республика гуманитар тикшеренүләр институтының мәдәни мирас бүлеге җитәкчесе Тимур Таһирұлы Ильясовты чакырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле кунактар. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Кураймына гашык булган кан кардәшләр. Bugün hizde barğızla kirgeli yerinde selimleybiz. Kuray halkımızın sirdaşı, tabınında tabışı, yavdaşı bulgan. Tınız melderde, Kuray bizim köngüllerde küterhe, hizmetke dert üstehe, huğuş zamanında halkın düşmanğa karşı barır dehşetli kuralına eylengen. Tüvel 100 yıl elek Kuraysylar Kahum Türeli Napoleon'a karşı vatan huğuşunda katnaşkan.
баш алган башка ягүрләрне данлап, тарихта тәүге тапкыр үткәрелгән йыенга йыелганбыз. Тәүге йыенның киргәде yerендә булуы безгә мәртәбә өстәй, сикез горурлык тойгылары уята. Һәм бына бер буаттан һуң без янә абруйлы турга йыелдык. Бұл сарага киргәделәр зур мәгънә ала. Чөнки халык Курайның тормышыбызда тоткан изге урынын яхшы белә, үз тарихына зур игътибар белән карай. Киргәде районы республика ил язмышына зур өлеш индергән район. Безнең тупрак Киня Арсланов эзләрен хаклай. Ул төзегән авылдан бер түгел 3 Советтар Союзы герое сыккан. Якташыбыз халык мәгарәтсәһе Шамсетдин Зәки дә киргәде ерен зур данга күмде. Әдәбият, сәнгать өлкәһендә янә Газиз Әл-Мөхәммәтов, Баязит Бикбай, Рәшид Солтан Гәрәев, Тамара Ганиева, Зөһрә Котлagildина, Галим Хисамов, Миңлегөл Хисамова, Зөбәрдәт Янбирдина, Раил Байбулатов, Айрат Кубагышев, Илфат Кубагышев, Илшат Юмагуловтар белән хаклы горурланабыз. Хезмәттә дан кадаган социалистик хезмәт геройлары Шәвали Вахитов, Анна Шуева, Гаврил Шарков районыбызның тарихы билтәрендә якты эз калдырды. Киргәде yerендә әдәбиятчылар, хезмәт алдынгылары династия артабында дәвам итүенә ышанабыз. Безнең бурысыбыз булып, меңәрләгән еллар буена хакланып килгән тарихыбызны, ата-бабаларыбыз калдырган гореф-гадәтләрне онытмаска, хөрмәтләп искә алырга тора. Районыбыз күренекле шәхесләрен онытмай, уларның исемнәрен мәңгеләштерер өчен барыгыла эшләнә. Һуңгы елларда Ярмалайлы касабасында һәм Кинябыз авылында Киня Арсланов авылына һәм Яңгыратталда Баязит Бикбай истәлегенә суендан һәйкәл куелды. Киргәде yerенең лаеклы егет һәм кызларына 34 обелиск һәм 20ләп такта ташы асылды. Башкортстан Курайсылары берекмәһе кодексында Курай һәм Курайсы исемен хакларга, бул төшенчәләргә тап төшермәскә, тар мәнфәгатьләрдән сыгып эш итәргә ынтылуларга юл куймаска бурычлы. Ватанын һөяргә, унда яшәгән барлык халыкларга тигез хөрмәт итәргә, халыктың һәм иленең патриоты булырга тиеш дип әйтелә. Бұл сүзләр ил язмышына битараф булмаган һәр кешегә кагыла. Безнең бүген үткәргән сарабыз ошо антка тогрылыкты аңлатала инде. Киргәде районы һәр сак халык тарихына, мәдәниятенә игътибарлы булды. Бездә Курайсылар буыны сылбыры өдөлмәһен өчен барыгыла эшләнә. Альберт Юлдыбаев итәкчелегендәге Мирас Курайсылар ансамбле уңышлы эшләп килә. Рәүф Әбдиәлилов, Бинер Хәлитовтар да зур дәрт белән яшьләрне Курай теленә өйрәтә. Һәр үткәргән мәдәни сарабыз Курайһыз үтмәй. Төрле конкурслар, байрамдар оештырылып тора. Марсел Вахитов исемле Курайсы егетебез районыбызны Өфедә данлап йөри. Курай халкыбыз күңеленә ныклы үрелгән. Республикабызның дәүләт символдарын Курай һүрәте бидәүлә күптә һөйләй. Тимәк, халык Курайның язмышыбызда тоткан урынын онытмай, Курай моңында ил өчен баш алгандарга, хезмәттә дан казангандарга мактау тавышын ишетә. Курайды кадерле кумарты итеп хаклай. 1912 елгы һугыштагы җиңүгә арналган бүгенге йыеныбыз ошыга асык дәлил. Без бүген меңәрләгән кеше йыелып, эшләребез уң, изге икәнен, бердәм булһак, бернинди дә авырлыктар безне алдыра алмаслыгын тагы бер кат аңлар өчен йыелдык. Халыктың юанысыла, куанысыла булган Курай яшәһә, без дә яшәсәкбез тимәк. Һуңгы башкорт каберендә Курай, уйнар һуңгы Курайсы дигән һүзләрне кире кагып, артабанда шатлык бәхеттә яшәйек, тугандар. Байрамыбыз котлы булсын. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Азактан тагы әйткем килә, бүгенге бөтен республика районнарыннан һәм калаларыннан килгән барча Курайсыларга, аларның җитәкчеләренә, хакимият башлыкларына зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм безнең республика җитәкчесе Рөстәм Зәки улына, Азамат Фәттах улына олы рәхмәтемне белдереп, киләсәктә ашлай матур байрамнарыбыз булһын, алар мул булһыннар, һәр вакыт өстәлләребез тигез булһын. Һәм бүгенге ошо байрамды оештыруга ярдәм иткән
барса ағайындарга, достарға, якташтарға олы рахмәтімді білдірем. Байрам менен исән булайык. Күнде Республика халык ижады үдегенең генераль директоры Байрас Вәлиуллин Ишбирдин кабинетында рәхмәт итегез. Хәйрле көн, хөрмәтле курайсылар, хөрмәтле тамашачылар. Мин һеҙҙе барығыҙҙы Башҡортостан Республикаһының Мәдәниәт министрлығы, Республика халык ижады үтәге исеменән ошо ҙур байрамда, ҙур йыйында ысын күңелдән ҡайнар сәлемләйем һәм ошо байрам менән ҡотлайым. Был мәдәни сараны күтәреп алып һәм ойоштороуға күп көс һалған Көйөҙгәре районына, уның бөтә эшләгән, бөтә ойоштырған кешеләргә, мәдәниәт бүлегенә, Ҡурайсылар союзына, Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы урынбаҫары Сантимир Биктимир улы Баязитовҡа, Юлай Ишбулды улы Ғайнетдиновҡа һәм башҡаларға ҙур рәхмәтемде белдерәм. Ысынлап та, халыҡтың рухын нығытыусы изге йыйын ҡотло булһын. Барығыҙға ла уңыштар теләйем. Байрам менән, хөрмәтле ҡурайсылар, хөрмәтле тамашасылар. Һүҙҙе Башҡорт сәнғәт академияһы, Башҡорт музыкаһы факультеты деканы, профессор, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Айрат Миңрәхмәт улы Ҡабағышевҡа бирәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Хөрмәтле яҡташтар, ҡунаҡтар, әйтеп үтелгәнсә, Көйөргәҙе районда ошондай ҙур йыйындың үткәреүе осраҡлы түгел. Сынлап та, ошо йыйын, ошо 100 йыл үткәрелгән йыйындың беҙ аны эстафетаһы тип ҡабул итәйек, дауамы тип үҙебеҙсә ҡабул итергә тейешбеҙ. Мөхәммәт Шah Боронғолов менә нимә тип яҙа? Наполеон һуғышында еңеүгә 100 йыл тулыу айҡанлы 1912 йылдың 26 августында Ырымбурҙа ҙур туй уҙғарыла. Шул туйҙа башҡорттар бик күп булды. Ата-бабаларының яу кейемдәрен кейеп, ат уйнатып барғандары өсөн батшанан ҡотлау һүҙ алдылар. Шул туйға барыу әҙерлеге алып барғанда Ырымбур өйәге Бөрйән болысы, Яшшембәт ауылы кешеләре Байтүрә, Фәттәх Сәлтәшевтәр менән Ғәзизжан Шәрифовтар алдыңғылыҡты алып Ғәзизжан Шәрифов Килә ауылынан Билал менән бүләкләнде. Шул айҡанлы губернатор бәйгеһе исеме менән ҙур туй ойошторолғайны. Ғәбис Әсән унда 50-60лап ҡурайса араһында беренселекте алды. Фотоһүрәттә ана шул ойоштороусы кешеләрҙең йөҙҙәре һүрәтләнгән. Һәм тарихта билдәле булып ҡалған ошо йыйын, ана шуларҙың тырышлығы, ошо йыйындагы 100 йыл элек йәшәгән кешеләрҙең, янып йөрөгән кешеләрҙең идеяһын бүгенге көндә тормошҡа сығарыу, әлбиттә, иң тәүҙә Көйөргәҙе районы хакимиәтенең эше дип күрһәтергә кәрәктер. Тарих фәндәре кандидаты, Башҡорт дәүләт университетының тарих факультеты, Башҡортостан тарихы һәм этнология кафедрасының ассистенты, Башҡортостан Республикаһы гуманитар тикшереүҙәр институтының мәҙәни мираҫ бүлеге етәксеһе Тимур Таһир улы Ильясовҡа бирелә. Хөрмәтле йыйында ҡатнашыусылар, ҡәҙерле ҡунаҡтар. Бөгөн беҙ мөһим тарихи байрамға йыйылғанбыҙ. 200 йыл элек 1812 йылдың 12 июнендә Франция ғәскәрҙәре Рәсәйгә ҡаршы һуғыш башлаған. Наполеон Рәсәйгә баҫып ингәс, император Александр I халыҡтарға манифест менән мөрәжәғәт итә. Манифест һәм губернаторның ватанды һаҡларға саҡырған яҙмаһы циркәүҙәрҙә, мәсеттәрҙә, ауылдарҙағы йыйындарҙа һәм башҡа ерҙәрҙә уҡыла. Илгә ауырлыҡ төшкәндә, яу килгәндә, башҡорттар бер ҡасан да ситтә ҡалмаған. Башҡорттар йәшәгән һәр кантон йәки өйәҙ 1 йәки 3 полк биргән. Атлы полк 500 һалдаттан торған. Башҡорттар барлығы 28 полкты һуғышҡа оҙата. 1811-13 йылдарда башҡорт кантондары Наполеон ғәскәренә ҡаршы һәм көньяҡ-көнсығыш сикте һаҡлауға 27 меңләп яугир ебәрә. Рәсәй яҙмышы өсөн хафаланған Ырымбур төбәге халҡы 1812 йылдың август урталарына тиклем ғәскәр иҫәбенә 500 мең һум аҡса күсерә. Бынан тыш, башҡорт халҡы 4 меңдән ашыу ат бирә. Һуғыш башланғас, 2 башҡорт полкы һәм 1 типтәр полкы Понемынь ауылы районында Гродно, Вильно, Кобрин ҡалалары эргәһендә Неман йылғаһы аша сыҡҡан француздарҙың алдынғы отрядтарына ҡаршы торалар. Башҡорт яугирҙары Узбәк Аҡмырҙин, Буранбай Сувашбаев, Ғилман Хоҙайбирҙин, Ихсан Әбүбәкиров һәм башҡалар ҡаһарманлыҡ күрһәтә. Әйүп Кәйепов, Аралбай Сулпанов 4-нче дәрәжәле изге Анна ордены менән бүләкләнәләр. Июль айында башҡорт атлылары Атаман Платов корпусы менән разведкаға йөрөй, Себастьяне дивизияһын ҡыратыуҙа ҡатнаша.
1812 елдың 26 августында Бородино һугышында Михаил Кутузов буйрыгы буенча Платов менән Уваровтың атлылары 1-нче башкорт полкы улар сафында була. Дошмандың һул флангына һәм тылына һөҗүм итә. Наполеон туп юнәлештән алып, уларга каршы 28 000 кешелек гаскәр җибәрергә мәҗбүр була. Рус гаскәрләренең ошо омтылышы Бородино һугышындагы һугышта ыңгай роль уйнай. 1812 елның октябрьнән алып, рус гаскәрләре һуҗумга күскәч, Башкортстандан килгән атлы полктар Наполеондың хәрби көчләрен камау һәм юк итүдә әүдем катнаша. 1812 елның ноябрендә берничә башкорт полкы Волга буе ополчение сафында Украинаны хаклай. Башкортстан яугирлары рус гаскәренең 1813-14 еллардагы сителгә походында ла катнашалар. Варшаваны азат итүдә 2-нче башкорт полкы катнаша. Адданцев калаһын камау һәм штурмлауда 8-нче башкорт, 2-нче типтәр Калмык һәм Оренбург казак полклары катнаша. Шунда Изган ордены менән бүләкләнгәннәр арасында Хөсейн Кусарбаев, Ихсан Аббакиров, Ирназар Дәүләтсурин, Байбулат Торсунбаев, Итангул Искужиндар була. 1-нче башкорт полкы Берлин эргәһендәге һугыштарда һәм уны алуда катнаша. Шулай ук башкорт полклары Лейпциг эргәһендәге халыктар һугышында катнаша. Рус гаскәрләренең батырлыгы хөрмәтенә Лейпциг эргәһендәге һугыш булган урында һәйкәл куелган. 7 башкорт полкы бүтән гаскәри подразделениеннән бергә Дрезденды камай һәм штурм менән ала. Бу һугышта башкорт хатын-кызлары катнашканы турында ла билдәле. Башкортлар һәм казактар Гамбург, Эрфурт, Веймар һәм Майндагы Франкфурт калаларынан французларны куырга ярдәм итә. Башкортлар шулай ук Австрияны азат итүдә дә катнашканнар. Париждагы тәүгеләрдән булып аяк баскан башкорт полктары, казактар полктары яугирлары за взятие Парижа 19 марта 1814 года тигән көмеш медаль һәм ордендар менән бүләкләнә. Башкорт атлыларының туган ереннән Парижга һәм кире кайткан юл озынлыгы немец тарихчысы Кафман һанауы буенча 20 000-дан ашу сакрымга тиң. Үзләренең 1812 елгы һугышта катнашуы менән башкортлар һәр сак горурланган, батырларының даны менән хокланган. Ата-бабалар ярын хаклап, ватанды ил басучыларынан, дошмандарга каршы бүтән рус булмаган халыктар менән башкортлар бергә сыккан. Тарихыбызның бу данлы битләрен без һәр сак истә тоторга тиешбез. Игътибар өчен зур рәхмәт. Кадерле дуслар, киләсе буынга аманат хатын укып ишетергә рөхсәт итегез. Хөрмәтле тукымдашлар, biz bugün 2012 yılın 30 июнендә Башкортстанның Киргәзе районында халык язмышына битараф булмаган 2000 кеше курайсыларның 2нче йыйында киләчәккә мөрәҗәгать кабул иттек. Түгел 100 ел элек безнең районда курайсыларның 1нче йыйыны үткән. Артабанда матур гадәт акланып калган, халкыбызның изге йолалары һүнеп калмаган өчен йыелдык без бүгін. Киләчәктә лә башланган эшләребез дәвам итәргә ышанып, сезгә мөрәҗәгать итәбез. Кадерле киләчәк буын, без ышанабыз, сез акыллы, һау, рухлы булып үтерһегез. Гомер агышы халык хәтерен, уның яхшы йолаларын юя алмай, biz үзебезгә ата-бабалардан калган аманатты, бай тарихыбызны, йыр-моңнарыбызны, телебезне артабан сезгә тапшырабыз. Үз гомеребездә халык файдаһына башкарган хезмәтебез 100 елдан лаеклы баһасын алыр дип ышанабыз. Бүгенгеһез иртәгә юк, иртәгәһез киләчәк юк. Бар булган байлыгыбыз ошо ер, халык, уның рухи һәм матди кыйммәтләре сезнең кулда. Уларды имен аман кию үзегезнең балаларыгызга мирас итеп калдырыгыз. Һавабыз таза, күгебез якты, еребез бәрәкәтле булсын. Без халык моңына битараф булмагандар, сезгә шулай ук үзебездә бер касанда һүнмәгән өмет, ышаныч, дәртте лә тапшырабыз. Еребезне, илебезне, телебезне, моңнарыбызны хакларыгыз, үттерергез, байытырыгыз дип ышанабыз. 1812 елда Ватан һугышының 200 еллыгына багышланган Курайсылар йыйыны ихтәле итеп төзелсә, стылы нигезенә бuna ошо аманат хат халыдаса. Хөрмәтле килгән кунактар, бүгенге безгә тапшырылган аманат Курайсылар сөйзе булган тау битендә курай куелган символика менән таш астык. Шуңа күрә бұл капсул ул җиргә барып ятасак, 100 ел бер буат вакыт үткәс, безнең оныктарыбыз
Біздің балаларыбыз шул ішті тамамлар деген көйді қалабыз. Һәм келесекте біздің ұшы Эфе Орынбор юлында істелі болсақ, ұшындағы болған балаларыбыз көрерлер һәм әйтерлер. Менә біз шул байрамда 2012 елда катнаштык һәм безнең дә тоз өлешебез бар дип әйтерлек булган. Шуңа күрә мин уйлыймын, безнең куелган максат тормышка ашсын. Һеҙҙең дә ярдәм кәрәк булса, шуңа барыгыҙға олы рәхмәт, зур рәхмәт. Байрам менән. Время героев по самому высшему праву ты подарила далеким и близким годам доблесть и славу и долгую добрую память. Время героев, что ты оставила нам? Ой, азамат арысканда, яуда дошман айқаған, еткерінде қаны балқый, көп ерлерді байқаған. Боевых операциях русской армии под командованием фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова приняли участие многочисленные полки из Башкирии. Bunaminin yaugirleri, Ural'ın bürkütleri. Любезные башкирцы, хорошо держимся. Молодцы! Башкорт халык иремәле. Сәхнәдә Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Абдулла Айсултанов каршы алып. Иремәле, Ирем Кашка, икенче әрме һәм Харласәс. Батырларны яуга тотканда егетләр һәм хатын-кызлар каршы йырлау рәвешендә иҗат ителгән йырдар. Иремәле йырында шундай юллар бар. Ире үзенең хушлашу йырын йырлагас, хатыны булай дип йырлай. Һаваларда ускан карлыгастың канат ускайлары кара икән. Илгә душман яу белән килһә, кем генә һуң өйдә калый икән? Дип йырлаганда хатыны корал алып, атка менеп, ире менән яуга сапкан.
Эскадрон француз худе. Атлы гаскәр берәмлеген аңлата. Пехотадагы ротага тап килә. Эскадрон ярында илен, ватанын, хакларга яуга сыккан, яуга киткән ир-егетләрнең хис тойгылары сагыла.
Кадірлі Абдулла ағай. Концертімізді Күйіргөз районының Ентиет халық фольклор ансамблі давам ете. Башқұрт халық ері Ерен Қашқа, етексігі Мәрьям Юлдыбаева. Башқұрт халық күйі Қалмантай. Республика Қурай байрамы лауреаты Айнур Назаров Благовещенск қаласынан һәм Салауат Юлаев исемендәге премия лауреаты Юлай Ғайнетдинов. Қалмантай хәзерге Ырымбур өлкәһе Красногвардейск районы Урге Ильяс авылының батыры. 1112 елда Ватан сугышында якташларының зур әскер туплап бара. Офицер звание, дворянин званиемен бүләкләнә. 1194 елда Сергей Рыбаков уның көйін хәзерге Ушал районында Қарақол авылында Құрайсы Ислам Мұратовтан язып ала. Сонда язылған атмағында Қалмантай храбрый воин, дворянин башкирский, отличившийся во французской войне 1812 года тевалған.
башкорт халык көйе Аллаяр батыр. Башкаралары республика конкурстары лауреаты Нургали Кайыкбердин һәм уның укучылары Рамил Куддусов, Илшат Солтангәрәй һәм Динар Абдуллин. Аллаяр батыр, Туңгаур аруының батыры. Уны француз жауына ат өткендә нукталап алып барганнар. Элек батырларды кайсы бердә нукталап, сыннырга тагып, сынныр бәйләп, ул алпару дошманның хотын алу һәм үзеңнең рухыңны күтәрү өчен эшләнгән борынгы алым. Эргәһендә курайсылар уратып, ошо көйдө Аллаяр батыр көйен уйнап барганнар. Юнир Хагынбаев, башкорт халык йыры Кахым түрә. Курайда Рамил Куддусов. 1916 елгы 7 ревизияга Өстерле тамак өйәде Аюса авылында Касим Мырдашев теркелгән. Уга 1911 елда 33 яш булган. Француз явына сотник дәрәҗәсендә киткән 1913 елда һәлак була. Башкорт халкынан 20 полк катнашканы билдәле. Шуларның һәр берендә рус офицерлары командир полка була, полк командиры. Аларның ярдәмчылары башкорт офицерлары, шул башкорт офицерларыннан полк старшина билдәләнгән. Полк старшинаһында полк командиры яки түрә дип йөрткәннәр. Бүгенге көндә Старлтамак районы Айос авылында Кахым түрәнең 7нче буын яны Касим Айрат улы яшәй.
Сәхнәдә Кинья Арсланов исемен йөрөткән Күмертау каласындагы халык фольклор ансамбле җитәкчесе Ринат Хайбуллин. Киләһе көйләребез Кутузов һәм Наполеон Бонапарт. Сәхнәдә Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфе дәүләт сәнгать академиясының курайсылар ансамбле. Җитәкчесе Илшат Солтангәрәев. Кутузов көе безнең мәшһүр композитор Заһир Исмәгыйлев аркасында безгә килде. Наполеон Бонапарт мәшһүр яраучы Сәсән Мөхәммәдҗан Казакбаев аша безгә килде. Башкорт халкының фольклорында гына Кутузов һәм Наполеон Бонапарт дигән көйләр бар. Bayram bayramının Kirgeli rayonunun Yentiye Halk Ansamblı yetekçisi Meryem Yıldıbayeva.
Сәлия Арсланов исемен йөрөткән Көмөртау каласындагы халык фольклор ансамбле җитәкчесе Ринат Хайбуллин. Сәхнәле Баймак районынан килгән кунагыбыз Зарифа Аралбаева, кыздар байыгы.
халық күйі һәм бейуе қарт байық. Салават қаласынан Азамат Алламұратов итәкләгән Төньяк Амурдары Курайсылар халык ансамбле сыгышы хай. Әйдәгез егетләр, һәйәсәсендә бейде балалар. Ягъдәр егетләр, уны бүлеккә. Башкорт халык күйі байық һәм любизники, любизар. Сәхнәгә Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Башкортстанның халык артисты Юлай Ишбулдулы Гайнетдиновны сакырабыз. Рәхим итегез. Кадерле меңдашлар, 100 еллык 1912 елда Курайсылар йыйынында 60 курайсы катнашкан булган. Без шуларның өчөүнүн гына исемен беләбез, Казан шәһәре. Бәйгелә еңүче Әбит Арғынбаев, шуннан менә бу хүрәттә Көйгө районының Түбән Кумтау авылыннан Исмәгыйль Янбаев
һәм Котлуюл авылынан Кәлимулла Ибраһимов. Менә без үз курайсының гына исемен беләбез. Кырбанска каршы. Калган 57-ләрнең исеме теркәлмәгән. Бүген без шунда катнашкан курайшларның исемен тарих китабына индерә алабыз. Баймак районының Татлыбай авылында 1923 елгы Салават Хайбуллин карт курайсы яшәй. Ilk kez kuraysa, lakin бүгенге көндә аның бында килерлек хәле юк. Шулай ук, Язра районы Итамбулауынан Нәҗметдин Хасанов агай. Ул да килә алмады. Улар шунда килергә теләгән кешеләрнең исемлегенә имзаларын куйдылар. Улар үзләренең рухы белән, күңеле белән бында. Без ошо курайшларны ошонда дип исәпләй алабызмы? Ничек исәпләйбез? Шулай ук, төрле районнардан, калалардан, төрле сәбәпләреннән байтак безнең моңдашларыбыз килә алмады. Имзаларын куеп җибәрделәр. Имзаларын куеп җибәргән исемлектәге курайшларны ошо йыйында катнашучы дип саный алабызмы? Кем риза курайларыбызны күтәрергә? Шулай итеп, Рәсәйдән 1912 елгы Ватан сугышына еңүенә 2 ел тулуга арналган курайшлар йыйынында 2356 курайсы катнашты. Иң күп курайшылар 1912 елда Ырымбурда, Бандала, Күйргәле ерендә беренче урынны алган Габит Аргамбаевның якташлары, баймактар 425 кеше. Кадерле моңдаштар, Хушул Луизара ярындагыса молодец дигән генә яр түгел бит ул. Хушул кан кояш. Мәсәлән, Күйрәләрнең yerендә тупланган беренче башкорт полкы Француз явына 4-нче көндә үк хушка ина. 1912 елның 16 июнендә. Гродно шәһәрендә. Һәм хуштың аланы хәтле була. Бу полктан Кенебер авылыннан Узбек Акмырдин изге Георгий һәм 2 көмеш медаль бүләкләнгән. Бына бу полк бик зур югалтулар кичерә. Мәсәлән, Россиядәге хуштардан һуң французларны сигендереп сигаша үткән сакта 500 рядовойдан 250 генә чыгала. Парижда алганнан һуң бу полкта небары 115 генә чыгала рядовойдар. Ул Котускусан, менә уйлап караганда күпме кеше һәлак булган. Ошоны процентка әйләндерә бит. Ошо yerda тупланган беренче башкорт полкының 77% һәлак булган яуларга. 23% гына әйләнеп кайткан. Ахады карагыз, 22 башкорт атлы полкы катнашкан. Менә ошо проценты без уртача исәпкә куйсак, һәр полкта 500 кеше, 22 атлы 14 мең рядовой. Шуларның 10 меңнән ашуы яу кызларына башын алган дигән. Безнең бүгенге йыйыныбызның мәгънәһе, безнең каһарман уратайларыбызның батырлыгы, уларның якты итәлеге рух алдында баш ию. Мәскәү юлы, ике яклап, ергә кадалган уттар. Әйтерһең дә әрвахтарның тәненән сыккан суттар. 14 мең ут, кавылдары, һаваларга кадаган. Ата-бабам аманаты йөрәгемә кадалган.
Шуның менән беденге йыны бöldü тамам. Бүгенге кырга килгән барлык кунактарга, курайсыларга бик зур рәхмәт. Йыгыннан хумусан шурга теклем, хушлашабыз.